Pozdrav svima! Ja sam Edina i želim podijeliti s vama okvir onoga što pratite kroz moje priče i postove. Mogli ste primijetiti na objavama koje stalno pišem iz autentičnosti mog života da sam jako dugo bila samohrana majka dvoje divne djece, od kojih je jedno sa posebnim potrebama. Naučila sam nekako kroz iskustvo zvano život da izazovi ne moraju biti prepreke, već prilike za rast. Moje djeca su sad već odrasle osobe i stoga pišem iz perspektive velike mudrosti i lekcija koje sam i sama prošla i koje i dalje prolazim. Ne tek tako da bi dijelila svoju svakodnevnicu, već da inspirišem sve one majke koje su mi u stvari saborci da se ne odaju očaju i da ne odustaju od sebe bez obzira na sve ono što nam se serviralo i nametalo. Ne samo da imam lično iskustvo, već imam i profesionalno iskustvo. Nastavnica sam u školi za intelektualni razvoj u Njemačkoj. Kroz ovaj pomalagački put i razumijevanje posebne djece, a još posebnijih majki, pronalazim sebi inspiraciju u tome kako ovaj svijet učiniti ljepšim, laganijim, organizovanijim za sve nas. Znam kako je biti nefleksibilan zbog ovakvog roditeljstva i obaveza koje su nam neminovne. I baš zato što imam toliko toga za naučiti druge, nesebično dijelim svoja životna iskustva na ovim platformama i u stvari podržavam žene koje teže napretku i angažmanu, a ne nazadovanju. Online marketing mi je slučajno ušao u život i shvatila sam da taj model poslovanja donosi ne samo financijsku, već i ličnu slobodu koja se tako jednostavno uklapa u moj turbulentan i odgovoran život. Moja strast prema ovome se rodila onda kada sam shvatila da moje dijete nije prepreka, već da je tako dobrodošla i zavoljena od strane ljudi s kojim radim. Dobivala sam razumijevanje i fleksibilnost prema svojim obavezama gdje mi je prioritet privatnog života još više akcentiran. Baza onog što propagiram, to jest održavanje zdravog životnog stila, je nešto što majkama poput mene mora biti prioritet sa obzirom da su nam djeca podložnija promjenama i rizicima. Svjesna sam da bez obzira koliko opterećenja imam, luksuz mi je zapostaviti sebe i dijete jer nas to može koštati više nego što možemo da zamislimo. Od svega ponuđenog na tržištu biram raditi sa onim bez čega mi, a i vi ne bi trebali zamisliti nijedan dan. Alat mog poslovanja je suplementacija, ne samo u zdravlju, već i u financijama i u dobru koje jedno drugoj možemo doprinijeti samo ako se zajedno udružimo. Želim da shvatite da očekivanja koje mi imamo naspram države, okoline, institucija, familije nije bitno. Sad im odbacujemo samo vlastitu odgovornost jer smo pristale da smo manje vrijedne umjesto da se izdignemo i svoje živote dovedemo do onoga što maštamo. A nemojte zaboraviti, ako to možemo zamisliti u svojoj glavi, to možemo imati u svojim rukama. Ako vas je ovo imalo dotaklo ili ukoliko smatrate da bi nekome bilo od pomoći, javite mi se da podijelimo iskustva, da donesemo idejna rješenja, da popričamo o tome kako ti možeš da napraviš svoj i život svoje djece vrijednijim mjestom za živjeti. Podijelite ovaj video s nekim kome može da bude od koristi i hvala vam svima unaprijed na podršci.